Kaseng samla maurang lang like and touch sport club. But kaseng neutrap integrated territorial organization hito maurang lang zone menta kasing ka apandai terek risau kila pediang buram ya samla Jamison Marwin unang yakun kti. Ubala yo mankur ya ka jingjop ha ka Limpung Asian Arm Wrestling Cup kapapra but ka Asian Para Arm Wrestling Cup ahajar arpasaw kaban rio kabalalong ha Aurika Hotel Hanong Ba Mumbai. Usamla Jamison Marwin kat prasnam ka kerta na kasnang maurang lang Nong Maulen Southwest Khasi Hills District ulayakun ya ka junior boys 70 kg ulajap ya ka gold medal ha ka left hand but silver medal ha ka right hand. Nakaliang jongi kum ka sport club morang lang lai kertoj rekat bat ka sinong morang lang lai kertoj hi Paraguay ni dab da ka jingsil sarong nomor ba we u kun samla jong ka sinong ka jongi ulawan ra ya katakan nam bat ka buram na ka benta ka sinong tengi da sio sarong bat ni ai kublai kamtam yi ba Jimmy samla Jamison Marwin ibala wanra sisa ya katakan nam bat ka buram na ka benta ka sinong ka tau bat rengkat bat ka dong ka tan jongi ka Southwest Khasi Hills District seng hitu marang langsun ru ngidap dak dokumen hak ni kapur ke pemerintah bah sesisin ini samla nako kadong kachan kujungi ilawan ra kanam kaburom na kabenta kani kadong kachan kujungi baro kawe ha kaba le simenta ya bun ba kijinge simenta watlah kadai hapu jong ka miklayaru ilawan ra kanam kaburom lah kadai jong ke distrik guru lawan ra kanam kaburom mi kicnong ketau bat mentalai ulawan ra kaburom kamtam wadiah kari India ru dekat no ngidap da ka jiksnyuk men ka bakraw ha bangim la suban ong ba leng don kisamlah kiba don kasap ha kilain sport kamtam akan ka amrusling ba iwan ra sisa ya kata ka kubur ka babha na ka bentah kadong kathan pijungi tengim don ngiru ban kren Basiu kaliang ya kajing wanra nam wanra burom cukhi samla jemi hapo kadong katang kejungi henrei tang kajing kidbok keriang na kamta kejong pi banang ni syakmat pinang presitom ba pinlong ubre ubas nyurit ba pilek kandu nukakam rengkat kajing raplen jung ubre dikerat ngikirmen skem ba untang hakane ka Asian Amrusling ba pinjok henrei ngikirmen skem nang ni syakmat punya simbenta saya kiwe ketermen watlah kilong jok kapot hai bro kawe ngayang angin kita nakadong jungi kade kadong namaulany bah apa pok morang lang lek ito ngiwan akan kapur akan kejakak menta ya kabangin pediang burom ya uni samla Jamison Marwin apa kadong jungi para samla jungi balawan ra ikan nam ber keburom apa kadong jungi ada jungjok jungu ya kan ka Asian Arm Wrestling kategori 65 70 kg but layo pan kuru ka 6 job bawa gold medal ka yang kaki kadiang bat eka silver medal pada ka yang kaki kamon tinggi snow ya kaban kickbox yang yu bunang sat yang kan berkamtam unang kil capang kadiang barok kiliang berkamtam akan ka muslim dengan ne kapur mentangi kum kadatang nak kabanta ya kaban pediang sebahaya rekam dade kadak ndaya pun pembal ong samla mene bang kejak ya kaban pun kuburom ngin salai pada hasnong tang kundak ngin net kudu sebut tengjing ada Jamison Marwin ada nasional moronglang ngala khosnam ngalai simta kene ka amsling ke balong ha Mumbai ngala kai kategori ke ba nyopo kilo tenga kadiang ayo ba benikong kamun pat ngayo ba ar kajing kai ke bang kai ke dei keng Asian Arm Wrestling Cup na neng ne na ne na mikhalaya ndai ngut lesimta di yo medal baro singa ta ki sama tong ne ba kin nang na kam kin sedang ben na kiberit la kalong
tengah ka kai lah kalau muslim na morba ngaruh aku pas sedang kono pori kan sedang na college sedang tu pat ngasa poi itu distrik Miklagium tiruk ngalakai nasional nga ayo second isian rung sa ijit nga ngayo silver ka kamun bat gul ka kadiang